Nileng yonga kamu wi naki treri melok yong gani ka chnong ngatha UM resign tiang I gani ka patan do da khai nga em lang gani ka 6 schedule yong constitution yong India ko e bori I ki VM chong sa agni gilom ipadan ne banta wo ne khanda wa chiap numba ki an yong ka council ko em heni ka JHADC autonomous council ta chami wata wa I heni de mi ki kur ki jat kam nga manu yong Pariat da kha de im ke patan yong inovarin yuan chwa heni hajwai emi ki kur ki jat ha ki chnong go phero po upop sam yong ka JHADC ta halori ni ki kur ki jat ki open man chnai ka jat ru yong heni chema to wa kadau ko em kam kat ni chu wala de I wiar ka ni ka kur ka jat ki yong I ka jat bru la wiar ro jat do tanai ti da ma ha ka jing chem ha jing lalu ti yong I ni sngi bana I snem da chema to wa ka kur yong I ki wa em po ka pa yo yong ka JHADC em tipmit na kanika discouncil yong ne utimit na ka hadu ne gasli ne ti da ha yo ki jing jia ha ki ni snem ki bana yu da wa bon ki ni ki mandari ki wana chliang yong pot Kaptan Bangladesh nege wana barjilla la kida khar yo khodi da em ga jing pan em ka makala ya ga kur bi yogi khamtam le nong nuksa kam nga yong Pariat ada em ge wan chaini him ki ka ga kur Pariat la to ong ga wan ki barjilla ne bandari ta haga ni jing man ki suk yo lang ba ga online ga ni kam ga adhar ki epek ta ki pan card ta la da yo ka ga ni ka kur Pariat muhim haki yok tu sanki yok yu amantoy sul tribe ni kata re madapai ni la challenge ki ka ki code na chi bichar I em ki kandon ki an ki automatic council I kat kam ki an yong ka sikshid nei ti daw hayato ga ni yo ki sngi ki wo wan ki banai ga wan bo ga jingma ta ki ta ga jingma iwa kani ki kur ga jat yi ka do yu kam kat wan ta nei ti daw ne ga sngi nei liang yonga ki perlo kata ni ngot dalai chemi wa ma thambor siwan o manusiem yong ka JHADC hai em menta em lang ma fasmon de kha o manu em yong ka JHADC dali e ga jing tho ga jing karpan wa usnyau bha ki wa kani extra committee u kan ni to e na ka ga hukum yo temmen no yavaro ki kur ki jad ki vm hapo upo sham yong ka JHADC Knangwa nagani ki yo jing tipmet yo chna ga ki an ki kandan knangwa yo nang im kani ka kur ka jat ka wa em hapo I upor yo ka la de yi ka bla gani to em ga ka jing chngani I ne chpar ta na lori ten la iba nei liang yo ma tham bor chiwa ma fasmon de kha em na liang yo ki ka bur sket ki ni ka jing sakhiat wa ta wa em hi ka jing sla tangwa kaporang cha ga o chuna no ki an ki kanda ta de e khana ro ki ne nga to ga da khot ki daloi wo codify ne open man an no ikariti ki store ki yong I kam open man an ki ek sinchar yong ki daloi ki ve chno ta ka to ki ni ikariti ki store ki yong I ki ve em po ka JHADC pop sam yong ka na khot ki daloi da hukum ki wo chuna no ki utho no ye de chi tho khana open man an ta heta oganila inne saukumen khana to uma thambor chua de e ko kula wa hagini ki banai ga wat chong yu chom dor bar gi yo wanra ye kanni yo pas ki de resolution nei bantau te midna ki kur ki jet yo I wara I ben haini ta ka jing sau tho yo ngana wa lada ki katni emi ki dor bar kur em ki san kur ki wa phero jantia yo I em yu doloi la em hi terlada ki ni ki nong yalam ki yong ki kur ben ki wikrek lang mai kan tu la snyau bha chim ga kan ni ka la chim no do thia ni menta kan ni yikrek lang I wa council nei benta yo I ya ka jing temmet lang ba ga an yo em yo chngai ka jek bru ki yong ta ka ta to ka jing thrang ka jing twa ki yong wa kam ju ila yong ki lok yong I kat kong de ya kalam na khana I war ta yurti yo karmani wa hakini ki banai kam ye kalam ne o CM ong ye o la da
Kwa yu kermen yu ruti wa kad hobnai match yang snem arjar arpable ta uman ain utemen ladaga nig extra committee naga JHADC yogi ben gole ini niliang yang ngasaman wakilok yogi da thoi daga jing ujo cha chief justice yang high court of Meghalaya nay banta hukum gi yakanika JHADC yaw chuna ain ka tanrai lakatel myurut memhi yuruti wa udam gani ki isi yang ngatham bor chiwan upenchna ain utho no ya ki kor ki jat